Ćao Marina! Saudijska Arabija je zemlja o kojoj se kod nas jako malo zna uprkos njenom međunarodnom značaju i to je između ostalog bio jedan od razloga da se uključimo u ovaj projekat. Često se o toj zemlji govori sa predrasudama, a mi smatramo da su predrasude jedna velika prepreka i u međuljudskim odnosima, ali i u biznisu, tako da kao velika kompanija smatrali smo da trebamo da podržimo jedan takav projekat. S druge strane, o jednoj zemlji najbolje govore njeni ljudi koje najčešće sretnete kada ste u njoj i oni su njeni najbolji ambasadori i iz tog razloga su i na ovim fotografijama prvenstveno slike ljudi i nekih tradicionalnih, kulturnih i karakterističnih arhitektonskih elemenata koji su posebni za Saudijsku Arabiju. Tako da se nadam da ćete na ovoj izložbi i ovom izložbom zapravo moći na neki način da doživite i drugu stranu te zemlje o kojoj se, kažem, kod nas jako malo zna. Cilj autora je naravno bio da, približavajući kroz ovu izložbu kulturu i tradiciju dva naroda, napravi jedan korak, hajde da kažemo, i mi se iskreno nadamo da će to biti prvi, ali važan korak u poboljšanju i kulturne saradnje između dve zemlje i iz tog razloga smo takođe bili vrlo zadovoljni što možemo da doprinesemo ovoj ideji. Postavku izložbe uradio je Ivan Stanić, koji je glavni koordinator Noći muzeja i Ivan će vam sada reći na koji način je on video to što su Marina i Budislav hteli da prikažu i koja je jedna od mogućnosti sa kojom možete čitati postavku ove izložbe.
Na super je izložba. Super je izložba. Baš se vidi Arabija, ono, kao da je čovjek bio tamo. Super. Ti si ovde sa nama i mi ne osjećamo da si tamo negdje, ne, osjećamo da pališ. Ali mislim kao da si tu sa nama. Puno pozdrava, ljubim te.